TV nkatho cia mwanya no ntubo kwithira ukigwatanira na bautwe ntuko ya Narua jakire Inspirational Tuesday ukona ntuko ya Njumaine ya kinya ukamenya ni ntuko ya Inspirational Tuesday aratomba kwithira tugikarande na nto mwanya kwithira tugitegera rugendo ro kana kinya ngono cia ukenda gutwikira inya kirima nto mwanya na ntuko ya Narua tukomba kwithira tugitegera uria nto arume bethiritwe bakithere makire ruterero uthongi kana na kimonimoni beauty industry ageni bakwa bakomba kwithirwa bakigwatanira na bautu nyuma ya nteto cietu kenda gutegera karugendo gaka ndiguru igitana mbere kugaruka mantu kaja kugaruka na kagitene kana ndi arume ni bagwitana mbere kuthara kirirutere ruru rwa uthongi jako marito ni Nele wa Kithinji na kinya mutauri wako wa mathithio ni Maureen Keremi atombe kwithirwa tugitega mantu jangi zara tukodhuranirite Wero FM 96.4 niretete mutaratara jo mwero jwa ibindi na tangazaji bayo kenda gukugemeria ntuko ciaku mathaa jonthe na nande itokwenda gukungwira nago itagaria riri scan QR code je na wetekere mutandao jwa Wero Digital kana wetekere www.werodigital.co.ke na ucoke biore 10 bibiotho na wagwata bionthe 10 ugatonya kiridro ya gwishindira shopping voucher ya shiringi 5,000 na tukurionge wone studio cietu injero cia Wero ntumiriete iretikiriwe ni kambuni ya kuthondeka irio biandithia ya Joy Max Animal Feeds gatombe kwithira tugitegera zara tukuthuranirite ntuko ya Narua Yara tukudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ria muthia mwarimu Frederick Gitee na nogoketwe asiasa kathomba bagikinya mathikone jaja Akari ntere chia kiethetu irunduni kumakira utoro nyuma ya ngatonyi kuraga ntigiri kuumire utuko bwa gukira Narua Aciari gwikiana university batika matete kinya sumuni nyuma ya thirikari kuge karungamira bisi igana kwa igana na kiri muremi uriume Narua tureritano gutumira bwega rujero kai kurera imera biria atuandite cia Weru na tukiambiria na rugono rwa Kieba kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni aria karintorene ya Kietheto irunduni wandine ya Mukothimani batigina ugwa bonene nyuma ya ngatonyi kuraga na kuria ntigiri bariuga ikwithirite na makarika jama ingi ja nyomo cia kithaka ireikaraga mpingirone ya Meru National Park gutagara thigenke na kuangaikia kari iromba riao nandi ni KWS gutanganira na nyomo ciao ni onto motoro jao tari ugwa Tini Makena Mbabu niwe uri na ripoti eje. Kariba Kiethetu hadi ya Mukothimani batigitwe na ukiri bagikirira utoro wa nyume ya utuko wa gukira umonthe simba kuraga ing'o inturani ino na kuria na mwankagia thaino bate kumenya ni kuiri aria bakuganya moja ya kithaka kuma pake ya Meru kaimenyeretie kwithuka nturani ino bakiuga nkinya kimya kithirungu ni aithukite nturani o ino ontoria bakuga nkinya mwaka wa 2024 simba no yaithukire nturani ino na aria imairi na mwanka getha ino batana ribwa mwanka gwa 2024 mang'oi mairi mauragirwa ntura eno na tukonjoreria fomu tutakombesetwa inyanya konekanire mantu mangi ma kurigaria sana nchimba yeyeta kwa moye ikamburagira ng'oi kwa uwe ndinkuria ukaigwa kombeka mantu mafuatura wabwega kiri antu bau boragirwa into bia moye tucugurikirwo no ntu mbona ante tonuta tukiragirwo manto tau makarika okiage kundigaria kiumia kithiru nguo yari mundanu akwa yare kya yarere lakini inda twathire ku report no tia twira bagitata bathukia bariuga nyamu ino ni igwikira utoro wa ugwatini muno ana baria bakuthi cukuru rukiri irio nkuria ana ibagathi cukuru
kaniba gata ibungo riogu thaino na atare mono ndi wana utimu taomba gutigirwa no tutikomea ikwiri tutikomea kana thire kana itirathi banenkerete rwangirwa KWS kiumia kimwe gya kuruta nyamu jiao nturani ino na kethirwa ti ugu bakayukite garia njarani jiao bona nyamu ino bakauraga tukauraga chiago emuthe gwaigwera ndikurusire mariango agithatu koja gocharia nto babu bauragite nyamu inu na ibadhokie tagaria twabaromia kiumia kemwe kana natabokuga one wiki wakikosa kushughulika hiyo kwa nyama tutachukua mishare na tutaua nyamu inu ciago na cio wona bari ago ciejira tigo twena arume beto bakarome migwe na bakauraga na batigaja guturia imbi yate maturaga bariugane bakuthia sara nene nonto nyamu ino iria ikwithwo ikiuragwa nijo batumagira gwendie kenda bona BC na ritwa na ng'oi rimwe ria iranda bangite kwendia ria twachubite goro gutaru jiria wathiara kabine wa utiena gento no thiete kuthugura ukathiga nario nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu Rukuo irwanjiritie gukaraja karu kuthundia kiria siasa baria bari rungu rwa Mwamburi Joalinda Mwananchi entereji chia Meru gukioneka taka batitikaniritie untu no umutongeria wa Kaborio ijibubu ni nyuma ya MCA wa Kithe Mwenda Ithili gutirimana na ruirite baria bakuigwatithania na mulengo jojo ntuko imwe nyuma ya Kaborio ingi iria itongeretwe ni Murega Baichu kwaria ntuko ya igoro Duncan na kuthuja untu bubu na ndene Rira mutongori wa mbuto ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna hakwirigirwa kaunti ya Meru tariki 30 mweri uyu na gwa karikataga kuri na mpathu kiria mo ya tongoria Linda Mwananchi Meru urokuromba gitegeo seneta kaunti ya Meru Mwenda Ithili na ekirete mantu weruni na kuwa gutire mpathu iriogo micemanio jirutho guntu mwanya mwanya Sifuna arenda antu bonthe viongozi bonthe uti viongozi ati kwenda na uti viongozi ubwirite umuhuni awanwe mwene Sifuna para bonthe ba support Linda Mwananchi ni antu bawe na viongozi ba bonthe uti viongozi ethiritaiki muchamano wa ethirita urio na kwina inya bangi bataginya na bataginya yura winara na bonthe no bakwenda Sifuna so endere thire muchamano yo aspirant ba gutubwite gwitha kwina issues irio anga kwina mpatho so uti gutujirana nene mpondi oni kanda amwire my decision de ake Linda Mwananchi na ndage Linda Mwananchi no mwanka mbithire ndi conversant na nkemya imbibi kwendela na nada tukuthithia na ibontu turi ao na unte na issue na forma ngavana Kawira Mwangaza mbere ya Meru openly na issue na forma ngavana Kawira Mwangaza timu eno tongoretwe Mwenda Ithili ne kuria ntu kwebumeria kwa gwingi nuntu ino ni timu ire kareta maendeleo Kenya na Meru na inkuromba ntu betu bembe itobati otura twende tuye tuchangile muchemani yu na tuthikire bura munene wetu yetekuwa bwana Sifuna no ntura mechemani yetu tamwe bwetha chwa utemuntu wantamwe ya kuthangalira mechemani yereku eu no tureta andwa kuriku ko tumireni na wingi na kenda twezi kumukaribisha no Meru itwetekerete kila mtu atuendelia sera chiawe kana ni atea kila mtu nabati kuendea sera chiawe no twitira kwina freedom of speech bakiri kiriba kuromba thiri na nabeto batigetegerio tumiro bothuku kwinyangia ndiungeno atongore bara batibuthite maendeleo itoboira kaita genu kakuthira batu tuteboelenka na batu tuembe wembethi mutongoria atore miaka ina atabwithia maendeleo thaire yeto tuthane mana ile na chiringi mana 5 tukara na tutikuringira kura tafadhali uretho munene uriku kana uriku ukareta ndwembe ukareta ndoko no kabwithia nguni cia kwa uthangalania mecemanio ya wanu tam. Nataka kusema kwamba vijana msitumiwe vibaya tafadhali. Tunajua viongozi wetu wako wengine wanafunza kubeba marungu na mawe, wengine wanatufunza kuua ndugu zetu na dada zetu ambao wanakuja huko. Wakati unarusha jiwe haujui linaangukia ndanda yako ama ni mama yako ama ni yanko yako ama ni nani. Tafadhali kuwa na utu. Ujue hawa viongozi unaorushia mawe ndio viongozi wanaokutetea, wanatetea haki zako za kikatiba. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central Mbita wa Duncan Mwathi.
Onde siasa cionekete gwitana mbere kugwata mwanki metha yetu ya nteto ya ntuko ya Narua ni araniritie na Nthuki Injanake kenda kuandikithia maoni jao gukonia mwerekerajo wa siasa cia Meru. Bamwe ni bonekete gukatha Oriti Ngugi rungu rwa gavana Mutuma Ntoithinkia bakiuga na bati kuongerwa kanya, bangi nabo bakiuga gitumi Meru itikuraga ni kurega gutejaniria siasa bakuru baria bathiurunkanagia na ite bakiendekithia mtu utache mautongeria kaire kwewa kanya kwatha Meru. Edwin Gatobu no janetie maoni jaja na gututhuranira ripoti eje. Arena gicunche gikinene kia kurire cirigiri kuringwa kirekithirano kijite metha yetu ya nteto ni araniritie na bamwe ba Nthuki mbithi baba igurure siasa cia kaunti ya Meru bamwe bakigweta na kuaja thaiji kwina ukiribo ki siasa Meru kwara kituma kikingi muno itarira lakini no kona thai Meru kwina thire njega na ngweni kumba kuriteka no ntwa tongoriba watanirite na urumwe kuhakikisha ya kwamba Meru yetu iweta na mbere bagikatha na kwariria bwangaba no thaiji Mutuma Ntoithinkia baduga boiba kujirite jamoja mantu jara bakugita mature na jara bari tubatana tu na hospitali tubatana maternity dole tu kana maternity tegururwa kromwa di hospitali ni kwandelea ni tetakwenda gyomyo getu weta mbere bio bungu anda kona Mutuma ngoi tuambeta kona ngwewe erwa hospitali kero angiro barabara kero angiro wa irasi bia kuma ECD na kwa kishenyana bongo bakuona ushuru tuwa mtura wena metho era watazama na waweze kuangalia matendo akorotera rungi bangi nabo bakiuga bate kuona kwina gitumi kinya gikugia gucokia mutongerio rona karera giti kethro guti matunda jomane na utongere bwawe kinya jeku track record yeku tukathingata tukona utaruta Ngugi ukana ote sorry ene turenda muntu senator ora kambo kuthingatira mantu abega ngavana ora kaithe akena kana ira irio ya skuru ora kona ora irungu kangata gwita na ndena thai tutikuthura sura kana mbete twithura muntu na ideology ya future ya Meru. For example ya senator atiko nyora weku atimenya ngoire ibati kurito tengo utebwa thithacia lakini tukiotara senator mweru akomba kwithira akimeango ira kaomba kurita na akaomba kwithira ake tara youth kenda baomba ukumake counties ke government we as a whole akure ojo kikundi kimwe na kiringwa atanira Nthuki mbithi kuma mirigo egembe na rietu egembe youth movement baduga no betete na mbere na gwita na mwingi jegi utongerie bakiambiria ntere cia thirurujine turiambiriria kuita twethetha se vijana betu no barita na civic education na ku make amantu ati kubwa tumbo baendria ke step irengi ibia ntu tukinyite antwa na twariri no ntubumwe United amone kenda tumba kuelimisha antobeto batekio tumerwe boboe eitara siasa okia kwithwa mutongeri na ari gitene kana ari kuo na tutionete faida yewe na tutionete mathithi yawe wata wenda kuyo tumirwa bothoku akasuna mbesa tuolela si atongeri na mathithio bakiaria chiche gitare kweje no tethio kire kilabu kia mubira jwaga ku ne bariuka youth baba ingi bakweri wa sesi ngavana bakare muomona nondo go twega kwe anto bambulogete ngavana muyuthi areta kweri kwa sesi ngavana mwira challenge ira sie masinani kwa twega ate kuona kanya vijana tafadhali antu boya kura na okay agulo gethro gendo sensi otongori kana obo sensi itha wongele uwe kwa tamwenge kana murite otemurita tafadhali gote na kura bibiri one atire otisitha nyume mwari na wete gano gwathimura Antonia Ntoto cia Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Kungi na kuungabana Mutuma Ntoithinkia ntuko ya Narua na kinyite ntere cia Lailoba wandine ya Muthara na aria rugorete wandia ekuru kutharimiro twana Mutuma na iringirite ndebe aria ugite akeja kuongerwa kagita kautongeria kuoneka magigania Jamirandi tarara yonekete Meru kuma nthiguru iromba na menerete thirikari ya hau kabera akiuga ni atejaniritie manto jegi ugima na njira inene. Brian Kimathi egatutaririe nkuruki Ntoithinkia kaewa miaka we tano no Mutuma ena wendo na ntuba Meru Mutuma ena wendo na ntuba tiania kakwire ndenja kithima guntu kithima kenge kire loi te guntu roi rukwendekana kiuria ni atire Mutuma kaewa miaka 5 we ateturia nturi
ni gavana wa Meru County Isaac Mutuma nyumeagwi Kinyamuthara wantigania East na kurugura matanite nteresi ala ilubana ara Mutuma gwetete geria ya were kwagirithia mantu jaugima na gutetera wathani bwawe bomerie mikaibure kugabwe na mwanya kiribure bware ugatene atongeria batwire gulita ngwiriku kenda na bamero baciarero iciolore imbi mero ekwaga kama tumare yera litambecha kugenda twaga matanete tu ikwipu matanete na mwaka yumwe twina murangiri bana echukuru naregano nambi inyagithera tukurura matanete yate kato wana bachukuru ibaro tuchukuru mwana kwetherwa ariongete nja ya mupinzani awe Peter Munya Mutuma akira kariba Muthara bagasurira kireuge bwa mtu wetu ende gutegela maendeleo inkumenya my brother arenturenia inkumenya my brother onge erutererwa yembe saindira ende ndendo kuromba bugerie Mutuma nimbi yumba kwithira yende newe baratwaere kura bakorone tubathimete na tukona imbibi ndene yao my brothers itokowatanira itothimete na maendeleo te muntu wetu kitu gani muntu wetu na bayekuyaira barabarene terwa Muthara keya ntekerwe mantu era yonde akagwethia utekoroerwa wauai imatanete tukwenda ukerwa re tuike murengeti tuike ng'ombe ndona biute byo tweranite kwambirite mwikerie ng'ombe haloi bibyo byatumire ni awonka ndonto kandonera uterio ngonga no tumba witanye mwana wa monkia nyonto enderikari yakirira kana natia kuruki kiri siasa cia nthiguru Mutuma na ugite Meru itwire kugwata mbaru tere ingi kuma tene na kugarire Meru yona mtu wa kagita ka mbere niro thirikari rambiririe kuthukua mukuru weta wa Joseph Murumbi ai vice president Kibake na vice president Ameru tu nyuma yao muntu wetu Rigathi Gachagua na ari deputy president Ameru tu nyuma yao rira turonerekana kambere geto Kameru kaukiria mutwe ka deputy president kambere iro barawire thirikari ni guthuka ke reporter Nteto Sauru TV kumatigania mbita Brian Kimathi na kumania na rugono ru tukomba kwezerwa tukinogoka nini nyuma ya kagita gati kuraja tugacokera na Nteto Nkuruki kiri rugono rure ruthingatite ni university kwa mukira haritwa Baberu ukathiora mitambo I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kenya Methodist University Kanakemu ni kubugwa togeni kiri kigomano gie 11 kia Annual International Scientific Conference kiri kathithirwa Kemu Main Campus kumantariki 25 cha mweri jojo mwankantariki 26 gwatania na athomi atwiria na agwati mbarubari gweta kenda kuhagirithia rujo gukurukira muoroto jo Advancing Sustainable Development through Innovation and Inclusivity. Mugeni wa gitio ni Miss Esther Ngari uranwe Managing Director Kenya Bureau of Standards. YouTube Nteto Nkuruki riongera mutandao wa www.kemu.ac.ke kana uringe thimu kurukira 0724526162. The Kemu 11th Annual International Scientific Conference, Advancing Knowledge, Transforming Lives.
kwagarukire utaka kanyakika kathongika gwete green nange karibuni ala nontu mathaizetire ri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua kario kangentere bauga bwejea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo chiwa ndumekarire ete murugi ndoka imuduyo ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana nou ina vitamins ina minerals tino kwa tukarania wa nyomba hiyo zuzu nane Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana tembea kwingi iko na mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe Mutamani yo kayo thire otweta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere yakwi nagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wengi nkarayu cionthe iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itwethe ogatueri tega isui tega pera itupatusanure we tuchanure nitobu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chionde
Joymax Feeds Kumagwa Kavagara, chaguo la mifugo. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Coming the hour, coming the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nkadhashio mwanya mutegeri ni gwitana mbere kugwatania na bautu aja kiri metha yetu ya nteto cia wero thaa ithatu ntuko ya narua ire Inspirational Tuesday na tugita na mbere na nteto cietu ni ati nja ya mwarimu Fredrick Gitie uria waurire gwa kagita mbere ya matigari ja mwiri jwawe kwithirwa mwitone jwa nyambene narua nionete kanya aria muthia kumunogokia asiasa Kadhumba Bario Felicity Birere Mwenda Mzaledo James Mithika na CCS Tarukungani bakinyete mathikone jaja aria bajukitie kanya kuromba thirikari gutigira kioto kia mwarimu ujo gitika urire nthi yanto abiba loito kwariria ite nyumo ne nyumo kate nyumo mashindano ya biashara iyetharo ya leo kinya ya kura mware iyetharo ya leo kinya ya siasa iyetharo ya leo lakini tutona bore nge batu yembe urona bo inkomato inachore ende inkoma ile areko kwe mwarimu ari na keo aua areko ambere kuthiata mutono ina ona ngareke isi wa irome kwake twathona sima ndo Nairobi yo tukinyila thi kana tatu kinyila tokwero ai kinya ndiye ne nguite kuona kaje ite cianama. Nataka niwaambie mimi ndiye mwenyekiti wa chama cha DCP katika branch ya Meru. Thirikari ukira twana oekoro wa Fredrick. Thirikari ukira twana ekoro wao wakira mwana miaka 26 ukomire James miaka 50. Utawezana na sisi? Hao watu wanaogopa mtoto mwalimu. Daktari James mtawezana naye? Mama Birere mtawezana naye? Dr. Mzalendo mtawezana naye? Watu waende wasiende? Ni bure si bure? Na pesa kongo yao eto Boniface. Leo muntu mutano awati, de awati wa aura abductwa. Boniface eta abredirwa abduction. Eta awatu bati mbaya ki anto bau. Eta oria kinyeto mwidone anto ibare bau mona. Au no ono kere no to ato bajeri otoma mitandaone bau muntu wa Boniface. Aeta akiabora ibo bakaoria no tugomwona iro Boniface anukigwe kinya we tukindira tukindikabele thaito waria ne kiborisi ibagwetherwe investigations na menywa no tubau baritero waranto ware sini DPP ito kwenda kumenya no tumiare yetamba to be kuriterwa waranto arrest ni bibito mete bedera bateko watwa na ne alifu para bathithite manto eu twethera tutoko menya ne no ntoborisi ya mawa yo tabwa yo konundi na ntoba kethera intimidation na kethera teka ba ko bena powers from above bakerwa bukathithia yau no ntoba tukaretie itobokaretie kwa manto ya yeteye yorie mwaka omwe mweri 5 miaka 5 miaka 10 untora wathithiria kiwa manto yau no mwanka a face justice
kou akiri orende areo na itumwandikite orende na itumuria turiuga bwana Njira na bwana Kabusia na tongerie bara bonde barea tukare ninde tuthiate mantu ya mwaka tukinye muthia no tugwa kwethira atiri eru ari Frederick tukuthika naja tukamenya no ungi tukathika aro kana uke seme pole zake Kambue pole sana ge familia eu bauba kuwa mbuba baumete athero na bange bakauma mungenti kwa ukaba nando achana inawa Kambue pole sana ge familia woni mbethera ndere umwe wa family eu na mbere na mbue o wamenyera kegwo kia eteye kinya maisha yake ate corona moyo Bwana Yesu asifiwe na mbwere tuli amwe na family ye na tugendelea tethania bora kombe kikia timu ya neke ami na nete komea bora kwa kaba nando asante sana solidarity forever na kiri gicunche getu kia murimi uri ume ntuko ya narua ni ndiongerete Lucy Kenanu horea ni mukari nterechia ntumbori Lucy na thegete bonene kirurimi bwawe bwa manyani matunda na imera bingi kinya kethira roji ni rokai antuare hatoraga Lucy na gotonia nzira inzega cia kungania roji kiri imera bia kukagita kare uri na roji rokai ugategera rera rere antumbori ne gontogo komo na baingi betekete guteke marake buari wene tarere ntuko ya narua tugatente thugania rere aria Lucy Kenanu atheremete kiroremi na tuje tonini o turea tukuonora mbeto wa Lucy Kenanu na gontogo gwitawa antumbori the general age antumbori aja ntora gwitawa kinori akuru Rema mbua ndari na advantage kwethira thomete agriculture na nithithagia ira itawa CA conservation agriculture ndiko ya na mbere mandatirimero ruo rwingi muno ndaciuria na tambomba kuthithia kenda nyinye ruo ndamite ya nyinye ruo na ange na birankurima ndi make sure nditumira toye toka iyo turatukuonora roji roro ne roreko na nkurukina gutariria konia drip irrigation na kwe roji rwa project rwa ruriagwa just once in a year rwitawa Kadesh na ndero urundagurire na rwija once rimwe nyumenti kunyanya rweja ngekira matangine yaona arafu kuma ungatigwa ngetumaira drip irrigation onto ne gutumira toye tokai rwekinya kwija kairi kwa uno monka ndimegentukira gikangana rojiru drip irrigation ikwethera kwena pipe yumete gitangine eja igakurukira aria kimera kia andi gitura roji na ntanta o aria kimera kiri drip ikuga ntanta o au kimera kiri kwa roji rutita na au ange gutina kimera na nde we maximum use of rojero kwena challenges berema roje no roreke kweja in 18 days kwena itirafu nara rukwirite kwijira okaroaga imera bikagitatia bikoma number 2 drip lines you isieja affected by mbea ni reja kwa una no mbekire gusi ekageria gutaura mbea arafu ukiremira kwe mtu nenkera munda kurimira atura nande no kumenya aruketika ro tibwirite kwitika kuri njira ingi asikeraga nacio roji kuskera roji kwina erenge ya ku make sure roji ro tumira elsewhere not in the farm like in the kitchen kwa roji ro domestic oka make sure ro rutena soap na ro rutena detergent rogwa separated na ruronge ukeyo gekira kimera kuthithia basin irrigation yani ukenjerinya around metunda ugatega metunda kwa yonde impenjirite rinya ndenjera rinya ngekira mboreo
ndekira mboreo ngakunikira mate no ntumboreo ikamba kugwatia roji mate najo yakagiria roji rutigete na riua Neimera Bieko Bibujaga na kinya ari na mataro kiri uria kwenda kwambiria urimi ari ntere injomo kira kibuja kira gikura na haraka ja vegetables kana ikwashie kana mpempe itekogwa mono nonto mpempe ichinyaro juro rwingi mono kwa no monka ntarire imbi eu ngagitatia ngatumira mbere makenda omba go succeed no wirigere munda jwaku nikenda animals itikeje ko interfere na ogwe. Number 2 ikwanda mite. Number 3 uroka omba kwa afford agole drip ombe kulima nayo. Nele wake Dhenji, Wero TV, Moremi, Oriome. Meru University neregeri kwa mukirari tonkuru kiangiri thano mwaka juju. Baiba inge bachiari ne bakinyete skuru neje kureta na bao kenda kwanzireria kithomo. Bakiathira bakinyete ku bateka matete kinyandururu bakiregera thirikari kainge wira nebwa kurungamira bisiega na kwaigana. Na bwaritoe ibaugete kethirwa ni mathirikari ikabarungamira bakethirwa buri utethio bunene muno kiribare baumite njai Goshomba. Brian Kimathi hari na ripoti nkuruki. Ni mbicha yongwe urema ntujoka rikiri ujokania bomwe rijora tuititejwa kenda arito akathumba na bamwe baretu ni asiari bagisi umeria kwambiria mathomo jao skuru nene ya Meru University na nyume ya kwithirwa kwina wirigiro bumene na wirane bwa thirikari kurungamira mathomo jaja na ndi asiari baingi bakikweta kujabati bangite kimbesa. Nimeleta mtoto wangu hapa shuleni hapa Meru University. Kwa sababu president alisema watoto wote wakuja wenye watakuja university atatusaidia na ile funding ya 100%. Sasa mimi sijakuja na kitu, nimekuja tu na mtoto, nimemleta shuleni. Tuliingia kama hatujajipanga lolote, tunategemea tupate kushikiliwa na tutashukuru. Urani DVC wa Skuruji Professor Simon Turanira agitariria nkuruki manto jaujokania bobo na kuga berigirite arito nkuruki angirithano. Tambirie kwa dimiti arito betu kuma rukiri temwe charukiri na arito bara tu respect aritoa ngiri ithano na magana gatano. Arito baba umete counties chonde cha Kenya, especially baba ingiba kuma Rift Valley, Nyanza. Ni namba kuga kayongerekete kuma kirojokania bomwanka jora jonge. So itongerete arito almost ngirijere na magana jairi. EU is a very big margin ya kongereka kwa arito. Kwa hiyo kuonania University ya Meru ni university ina programs injega na lecturers betu bawitana arito bwega na onto arito betu ibo ambassadors ibo beta kwira siblings bao na neighbors na school ibeta attachment mantu ya school yetu ya Meru. Sukuru eje getigira arito ba kutungatirora kubatere na kuibanga kwambiriria kuthoma kosi mwanya na ndikire asiari ni romba wirane bobo kujura nikenda gutigira mathomo ja kwenderea bwega na kinya arito bamwe amwe na kwithira batina witikio bonto bobo kumbika bakiuga ni gintu gigabatethia muno keja kuthithwa na gutigira bagitetherwa ni thirikari muriko jwa BC. Nimefurahia sana. I've been directed well hadi nimefika pahali nafanya admission ya mtoto. Nimeshughulikiwa haraka even beyond my expectations. Kutulipia fee iko fiti but kuna vile fee kai real juu wezi expect tusome like bila kulipa but kai iko hivyo iko poa and tutashukuru president akifanya hivyo. Undi na wetike onto muntu atemagu promise ateka meki andi na wetike akabwithe awi atuthomithia no uma. Hatutaki tena tufike nyumbani tuambiwe eti watoto wamerudi tena kwa sababu pesa hakuna. Hiyo pesa president mwenyewe amesema
tapeleka mswada bungeni yaende ipitishwe. Hata vile shule zimefunguliwa, mimi nadhani hata hiyo vitu imeshapitishwa. Sasa sisi tunangoja tu watoto wetu waendelee na masomo. Ke reporter Tusoro TV kumatikania mbeta Brian Kimathi. Thirikari ni endekithitie watho bubweru kenda kugarura mantu kathumba kiri urungamiri bwa kithomo kia skuru cia ubundi. Bumwe bwa ugaruruku bubu ni kweberia gutegera nja iria muritwa haumite kethira ni guchumba thirikari ikienda nandi kurungamira arito bonthe itikumakania kwao ni batongi kana ni nkia mukeo. Nkoroki thirikari ni endekithitie kurungamira kinya bia kurea na ngarama ya nare arito baba bakurara Muthuri Murioki na kuthuja na ndene. Kaginda gaka nandi anabaraba gwita cukuru cia university na iria ingi ciotea thirikari iritumira mutaratara jwa kweja na mbeca kuringana na utonga bwanja iria mwana umite untu bara butumite kituma gikingi kithwa gikiringo muno kimandu giki kithomo na nontu bontu bobu tugitira miari mutongire mugongo akigwe nandi itukumakania njeria mwana umite. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Untu bubu buthingatiritwe na rwarura rwe mbunge nene ruge mantu jogaruku bogi kithomo. Untu bwa mbere burabu kwa bugitegerwa ni kweberia mantu ja gutegerwa na ra mwana umite ikiringanithwa no keba muciari na nandi kwambia kweja na mukobo kira rito bonthe njwa kithomo bia kurea na nana rito bagukara mubango juju njwa keba jirungamiri ni thirikari nene. Untu bajaire ni kwambia mutaratara jo mweru njwa kumekana tertiary education funding authority njwa kareta mbete iria sirari cia help university fund na TVET fund ya mwe ni kenda gutetheria kwa rito mukobo. It will be the choice of parents if they want to pay, but if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child. Na nontu bobu nandi rwariru mbungene kutharukia unda watho bobu burabu gatumika kikurikithia mawatho jaja. Untu bwa mbere burambunge kwendekithia ni kwithwa kwina the Kenya University and Colleges Central Placement Services. Ngugi yao ikethwa ni kuunda mawatho na mutaratara ja kuona uria ana bagatonya kiri skuru cia utea. Untu bajaire ni gutonya ritwa kiri skuru cia utea iria ciandikithitwe ni thirikari. Untu batatatu ni kwejana kirira kiria na baria bakwenda gwita skuru cia utea. Untu bajana ni kwambiria mutaratara jwa kinandi ni kenda wika riboti ya rito baba. Untu batatano ni kwa minister kirira kumenya na ujukania na kithomo kia utea. Nguruki mbunge ni kwendekithia nandi kuthwa kwina the tertiary education funding authority na ngugi rwangiruru ni kuthonia mbeca cia ukobithiana barabara cukuru iji. Jere ni kwaraniria na minister ni kenda kumenya mbeca iji ningana muritwa akethwa akiona. Mwatatatu ni kweja na mbeca cia mukobo kira ritwa baria bakuthoma na botana ni guswa ntaire iria cia kuriwa mbeca cia mukobo njwaje ukitwe na ritwa baba kagita karia bathire mathomo jao. Mwatatano ni kwaraniria na minister ni kenda kumenya mukobo jojo njukari wa jona baitengana. Nontu batatandatu ni kwejana njira cia gwika muthitho nontu bakithomo kia mwana waku. Ruru nandi ni rurwarira rwembunge nene rwa kwendekithia ati mwana oku kagita kara kwenda gwita college kana university ethwa agito theri utembesha kurea na mbeca iria kethwa kithoma nacio ni thirikari kumurira ni jiru mukobo njura keja kurea kagita karia athira skuru. Muthuri Murioki, World TV, Mutire wa Kangangi. Mwandiki munene kirirwangirwa Nat Meru niwe Caxton Miungi na tariritie kurega kunganirwa kwawe nyuma ya thirikari ntuku ya igoro kurekeria bilioni 18 cia capitation kana cia kuigika kithomo maskurune ja mwingi. Miungi ariuga mbeca iria igairi o muritwa chirende na kuombika skuru nyingi ikenda ciari gutonya kairi mukone kenda mobatuja gitumi jomba gukinyanira mutugikare na nawe na gututumira ripoti eje.
Mwandiki munene wa Nata Jamero Caston Miungena ashumirite kuwa kinyakethira thirikari rwangi rwa kithomo ni rwatumirire kurekeria kigina ya capitation ariuga kigina iki ni gikai muno akiuga tata mwiji akaunti ya Simba ikiri kina ya chiringi 133 na kire akaunti ijire ya GPA bethra bagikira kigina ya chiringi 146 kiri omwana Miungi akiuga mbeca iji ni nkai muno kiri mwarimu munene gwitithia skuru na mbere atwaike skuru inenya 100 nonto no skuru nyingi zitirite batomiri 126 per child ikuonekana ndi 12,600 ile gatumire katamu yonthe inya tukiara yabo yamanya wina nkoma kana ukariatea utumira mbese ibu atakurani skuru na ndi Miungi na ritete ntumiri kiri ashari akibera ne baibange kugwatira skuru ndira bakorwa kuongera bisi kenda kithomo gitikeje gukwama aciari pujikeni kuria marano yake kiende ka skuru tamwe ithatu ni thena mantu ya mengi sana mono ya kurivaisigĩrio na kuthithigĩrio kuringana na Miungi na ugete thirikari netige kuringa siasa na kithomo aria kuga baritumiria ni barekerete kigena ende bakarekeria gintu gitithau akiuga kuringana we mbeca inkairi bati gutuma maskuru ite bati kunyira chiringi 100 yatumirwa 100 kangiri magana jairi ikeronera ndejo tamweu tuthe kagita kambura kioro gikonjura kagikoboke nonto bwa mbura gikathithu atia so nonto betu mukeu kwa thirikari ithugari muno na bamenyora bagatethia masukuru yetu muthiene Miungi na ugete na ndi onto arerete ne boromere wazi kuonania nkiama ya TSC etena uruburuba kuandikana kumane na miarira kuera ritrwe ne speaker wa mbunge nene akiuga baruga cha kuandikana ile jokuwa bisini ya raisi ne abunge ndeu bageta kwendya kana kunenkerana bao kana ntu bao mugaruna wathobwa TSC Naikyo tugete atiri baruga ikonenkana na MPs ikonenkana na MPs ikokurukira president baruga iyo ndote bwiri konenkana wa kire MP baruga bwiri konenkana na TSC kenda TSC komba kwandikithia ntu yandikithie kulingana na bana batrainire kabere ibaba bwiri kwari kwa bae kabere kiripotera ndeto cia weru reakwari etwa ni mutuge Kare Ntuko ya Narua kamiti iria igategera mantu jegie kutherema kwa biashara nini kiri ngwataniro ya nthiguru cia East Africa ni ruguritwe uruguri bobo butongeretwe ni CS Wycliffe Oparanya thirikari ni tumiritie kigomano kia mwaka juju ikathithika nthiguruni ya Rwanda kwanjiria muthiajo wa mweri wa 10 mwanka tariki 8 cia Novemba. Anthony Kathenya na ripoti hii. Waziri wa ikundi bia onjorithia na biashara nini Wycliffe Oparanya muthenya mri na rugurite kamiti ya kubanga na kigomano kia onjorithia kwambiria tariki 30 mweri wa Oktoba mpaka tariki 8 mweri wa Novemba na ukaudhurania ndi 8 jangwatanira ya East Africa mambura makirigero kinya Kenya 500 ndi ya Rwanda kenda kuonania ngugi jao kirinde ingi ja East Africa akenya gana limwe balabagunikini na mubango wa nyota bakirigero kwidira bali bambere gukinya mujojo wa Kigali. We expect close to 2,000 exhibitors, but Kenya here, I think the ones that we can sponsor, we expect about 500. And one thing that I want to announce is that every county will be represented, all the 47 counties. Out of the 500 so far earmarked, at least 100 of them will be Nyota beneficiaries. Kamiti na rugoritwe muthenya mde yothona ni tietongore ba ikundi nkurani ya biashara nini na ni kwirigiro kubanga na gutigira njate ya Kenya ni kudalala kigomano ni giki. The purpose of this committee is to help us prepare in the remaining period. Amwe no gwakiari waziri Oparanya ni ugete thirikari ni kirete mibango minene ya gutigira biashara banini bakuona kigina ya gutithia na mbere biashara jiao gwitikwira kigina ta Nyota Fund amwe na Hustler Fund. We have catalytic funds
that have been put in place for these small businesses to access. And one of the most important ones, where people have been doubting, the Hustler Fund. I can tell you Hustler Fund is working already. Over 90 billion Kenya shillings have been dispersed. Oparanya kinyagirio bataru bwa thirikari ja county onajo kugwata mbaru kigomano giki. We need county governments to be involved in this. This is actually a shared function. In any case, most of these small businesses are at the county level. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Moroeri getekea ungabana kaunti ya Meru na tonyete kia menekea dini nyorokea The People's Party na gutejaniria kia Jubilee. Buboni nyuma ya Daktari Fred Matiang'i gutumiria werone ati kiama kia Jubilee gikaige kapita munya kiregetekea ngabana kaunti ya Meru untuburia watigire JR Mpione. Nashukuru sana kwa sababu leo nimeingia People's Party. Nilikuwa nimeahidi watu wangu ama watu wetu wa Meru ya kwamba lazima tutafute mahali ambapo tutapata suluhisho ya shida zile ambazo tuko nazo kule. Na nataka kuwajulisha ya kwamba pamoja na Wakenya wote kwa jumla tuko na bahati kwa sababu yale ama zile shida ambazo zinatusumbua tumepata suluhisho. Kwanza kabisa tumejua sasa kutoka tarehe 28 kutoka Januari mwaka 2028 tutakuwa masomo ni bure. Kwa hivyo tumechoka kufanya harambee za kusomesha watoto na wale ambao walikuwa tangulizi walikuwa ni watu ambao walihakikisha kwamba watoto wetu wanasoma bure. Kwa hivyo hiyo nitaambia watu wangu kabisa na watu wa Kenya niwaeleze hiyo kwanza ni jambo la muhimu kabisa. Upande ule wangu mimi ambapo nimetoka Meru, watu ndio wameongoza na magonjwa ya saratani. We are actually the leaders in cancer ailments. Sasa we need to know exactly where the problem is. Na leo after kuketi kwa muda mrefu kabisa na our party leader ambayo ndio the 6th wa nchi yetu ya Kenya, tumeweza kukubaliana ya kwamba lazima tutatue hilo janga la cancer na magonjwa mengine yale ambayo tuko nayo. Ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya ni nchi ambayo hatuambii mambo ya sijui kitu ambayo inafanya ambayo ifanyi. Tunataka health sector ambayo inatumikia Mkenya. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu leo nimepata suluhisho kwa haya maneno yote. Alafu unakuta kuna yale mambo ya ufanyikazi. Vijana wetu wanatumiwa kama goons kwa sababu kazi nazo hakuna nafasi za ajira. Lakini sasa tumeweza kufahamishwa ya kwamba itakuwa rahisi kwa sababu wachana na hii mambo tunaambiwa sijui Kyoto Protocols sijui nini, tunakataa kufanya industrialization. Sasa tumekubaliana ya kwamba lazima factories zijengwe ndio vijana wetu waweze kupata ajira na economy iweze kuinuliwa, ndio tuweze kuwa tunaandika vijana wetu, ndio badala ya watu wachache wawe ndio matajiri, iwe sisi zote tuko na hela ambazo tunaweza support our country. So thank you very much our party leader, tunashukuru sana. Biashara ba mitumba kaunti ya Isiolo na ndibari na gintogea gukenera na bone nyuma ya ngabana Abdi Guyo kurungika kutharua kwa ibanda birenda girua taunine eje baugite bubu ni bubashokeretie weregero nyuma ya bokunzerwa ne ugua na kuaga njira cia kurera nja ciao. Banta Murangeri na taririte gikono gike ya Karibaba. Endia ba mitumba stage nene ya Isiolo na barabara ugwatine ba kumamonero anduka ciao na ndi bacumirite gucokia nkatho kirithikari kaunti ya Isiolo retongeretwo ni Governor Abdi Ibrahim Hassan ne kurigeria kumomoro kwa anduka hizi antwara bakuga nio baitamu gate jojo ntuko. Kile kimetuleta hapa kama wamama wa stage, sisi ni kushukuru governor kwa sababu tulikuwa tuondolewa hapa stage. Lakini kwa sababu governor alisikia wamama wa stage wanaondolewa, ali-intervene na with immediate effect. Sisi maneno ya kuondolewa ilikwama na sisi ndio maana tumekusanyika hapa kama wamama kushukuru governor. Kabla hiyo maneno imesemekana tuame, tulikuwa tumehangaika sana. Tuliambiwa tukahamisha vitu, usiku tulihamisha vitu, asubuhi tunarudisha within a duration of one week. Tulikuwa tumeenda hasara ya pesa mingi sana kwa sababu ile hali ya kuhamisha kurudisha tulienda hasara. Lakini tunashukuru gavana yetu wakati alisikia maneno na akasema wamama wa soko
wasisumbuliwe na akasimamisha hiyo maneno. Sisi tunashukuru governor. Kama wamama wauzaji wa nguo si tungeafektiwa sana. Tuko na mastock ya over 1M and above, na tungeadhiriwa sana juu watoto wetu wangesoma, hatungelipa maloni. Tuko na maloni. Hizi kazi hatusimami nazo kivyetu as we stand here. Tuko na maloni ambazo tunaenda kwa bank tunachukua kama wamama tunasainiana, so tungeadhirika sana. Iromba rĩao nandĩkĩri thirikari cia kaunti nĩ kũrĩkia thoko nene Isiolo kenda bomba gũtonya ku nĩ inya gwĩkĩrwo gitaa stage-inĩ ici kenda kuongera okaria nĩ inya kuumbithia witingu gĩutuku. Kuna soko ambayo imetengenezwa pale sokoni ijamalizika. Ningependa sana kama hiyo soko ingekuwa imeisha, nadhani sisi hatungeweza kusumbuka zaidi kama vile tumesumbuka. Lakini kile ninaomba sana governor, tunakutambua hata kama kuna wale ambao wakutambui, lakini sisi tunakutambua ya kwamba unaweza fanya kazi. Kile ningeomba ni utumalizie hiyo soko ndio ili tukaweze kuingia ndani. Ndio hata hii mambo ya kuja kubomoa masoko ikifanyika, sisi tusipatikane kwa janga kama hiyo. Kama wamama wa stage tulikuwa tunaomba tuwekee security light. Kwa sababu ukiwa na security light hakuna uoga, tutaweza tukauza mpaka usiku. Ukituwekea hiyo sisi tutashukuru sana. Nikiripotera Ntutu Chairo kuma Isiolo, Mbita Bantam, Murangiri. Ngwatanĩro ya maendeleo ya arume Rwangi rwa Mara nĩ baugĩte mbu kũmeneria wongereku bwa nchobi bakiathĩra ũrĩa ibi nĩ bũtuĩkĩte ũkombo bunene mũno kĩrĩnda kaimbithi bakiaria barĩ intere cia chogoria nĩ batarĩrĩtie muoroto jwa gĩkundi gĩkĩ kĩao kĩrĩa bakuga kĩthithĩtwo kenda kwarĩria mantu jegie ũgima bwa mathuganio kĩrĩa antu arume na kinya gũtetheria bo gũciũkĩria kĩrĩ mbeca. Martin Mugambi arĩ na riboti ije. Kĩama kĩa maendeleo ya wanaume kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara kiugĩte no akĩthiĩte na mbere kũgeria gũkaũkĩria mtu mũrũme matũrani. Tumbe kuinvest also together as a team nontu mtu mũrũme ewe nkagũtebua kaumba bunene nontu twerirwe ũkenda kũrikũra aja no mwanka budine bwe team rĩu tuona rĩu no wega twĩndirania arũme bonde no munde irari ntuku etagwa empowerment indi kũringana na kĩama gĩkĩ thĩna iria bakuona na antu arume bamwe kũrĩra nchobini na gũtuĩka arevi. Antu arume bara bacamacamaga bena tũthĩna nĩ tontu ũtiumba gũpurani ngũgi yaku ũkĩraraga mũtaroni, ũtiumba gũprotect family yaku ũmũrevi na wageria kueleza mtu ntubwa bokoni menyuire ya nchobi ukethira untu buno kurwana bumuno ona gikanitha wa gitabura wa uma kanithani ukethira mtu aliuma agatonya nchobini. Gĩkaroni kĩa mũcemanio wao mbarĩtie chogoria baugĩte karume batigane na nchobi na kenda gũcokera twanyani tũrĩa twarĩtwa mtu mũrũme aguka nyuma. Nikendo na twadi kuguo na bora ona antu bara tukwithira kuria antu betu bau bena umijie twatuika ati ni tukumba kwadia na bona na rugere mbega tutigwitabura tutikuba stress unabo penda kajietu please tiganani na ndawa ya kulebia, tiganani na nchobi, tiganani na mauntu ma kulela bathirikĩrĩtie na kuga tayari ibambĩrĩtie mĩtaratara ya kwĩbũkĩria na nkinya kwĩbĩkĩra inya. Tukwenda mtu mũrũme acoke aria arĩ tene na njĩra ya kũmũritana na kũmũmĩrĩria nĩ tontu maisha ma mtu mũrũme no maumu na mtu mũrũme noe mwene mauntu monde mujie noe responsibility nyingi ni chiawe niwe kiongozi wa mujie niwe ubatigo provide na interview kuria na kumenyerera nja security nowe kwa gutwia ni tontu bwa kũmũritana na nikenda amenya. Kĩripotera Ndeto Chaweru kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Rais William Ruto na kinyete kaunti-inĩ ya Narok ntuku inkai kuthingatira ndiunga ya mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na nzuri yawe. Ruto netete na mbere kumeneria Rutere Ruregani hakiuga bati kumenya uria bakuthithia akioneka kugera migwi ho ringi rais wa kabere Uhuru Kenyatta akiuga niwe ukwa Rutere Ruregani mbeca cia kurua na thirikari.
Narok hoye! Olokurto hoye! Olbosimoru hoye! Oria tugukuiria kithurano gia 2027 no wa siasa bakuanania gwitana mbere kutharaniria kiothe ntuko ya Narok Rais Ruto agikinya Emurua Dikir nyuma ya Gachagua gukinya Ntereiji agicokera uria mutindo jokura jware ukabere kaunti ya Narok na kuringira broad based ndebe na kuga kura shonde ni tonye katheti kamwe igitarere. Mnajua hapa Narok tulikuwa tunashindana na Raila Odinga, si namna hiyo? Kura nusu alikuwa anachukua, kura nusu nilikuwa nachukua, si namna hiyo? Lakini hii 2027 nyinyi mko na habari ya kwamba tumeunganisha ODM na UDA na sasa ni broad based. Sasa kura ya Narok itakuwaje? Itakuwa 100%? Hebu nione wala wanasema itakuwa 100%. Hii kura ya Narok tunaunganisha iwe moja. Noretia Ntereiji bagetikiria kuunjerua nkuma ya ukabila mugwejwawe jukilenga Rigathi Gachagua. Hapa Narok tuko na jamii zote za Kenya. Musikubali viongozi ambao wanataka kutuletea fitina ya ukabila. Sisi tunataka tutembee pamoja kama Wakenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Wale watu ambao hawana ajenda wanatuuzia sera ya siasa ya mambo ya ubaguzi, mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya fitina. Sisi tunawaambia Kenya hiyo haiko na sisi tena. Hawa wananchi wanataka kuungana, wanataka barabara ijengwe, wanataka stima waunganishiwe, wanataka watoto wao wasome. Na ririte kinyamu taratara jo mwero jo ugima josha na kumeneria ruterero regani ni kuendekithia gucoka kwa NHIF. Mimi nawaambia wale majamaa wengine, wacheni kutubeba ufala bwana. Ati mnatuambia ya kwamba turudi NHIF ya watu milioni 8, tuwache SHA ya watu milioni 32. Kwani nyinyi mnatupima akili namna gani? Ati mnatuambia turudi NHIF ile ulikuwa unangojea miezi 3 kabla hujapata matibabu. Hii ya SHA ukienda siku hiyo hiyo, ukijisajili siku hiyo hiyo, tayari inakupatia nafasi ya kutibiwa siku hiyo hiyo. Sasa nyinyi mnataka ile ya kungojea miezi 3 ama mnataka ya kutibiwa saa hiyo hiyo? Nyinyi watu wa upinzani wacheni kutubeba ufala, my friends. Akithirikiria na kubera kinya agenda bationa na kinya mubango gutiju. Hii Kenya tumekubaliana ya kwamba tunataka Kenya ipige hatua ya kwenda mbele. Hatutaki Kenya ya kukwama kwa ukabila na kwa umaskini. Tunataka tutembee pamoja. Si mnajua hawa watu? Mnawajua? Wale watu mpango hawana. Agenda hawana. Maono hawana. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kithenji. Rwangiro wa kuthoja mirandi ni ru monitoring and evaluation rutongeretwo ni Alhaji Mwendia ntuko ya Narua ni bakinyite Bori West gutegera uria Rwangiro wa kuthorania ugoti rugwitithia na mbere ngugi yao no ritia kandarathi baria baewi ngugi cia kuthondeka barabara kuthingatira mawatho ja mitaratara na ciorori cia mithanga kutigira ni kugita ugoti. Gakimutegi ni uri na ripoti eje. Gikundi kia monitoring mero gitongoretwo na Alhaji Mwendia bariongete Bori West na muno tima were municipality kaingo kurutho chunkuni bwegio ibogo tikire kaunti ya Merere njire moya gutigira kaunti ni gukira. Bori West is very crucial, very critical because njira ya gukuruka Meru ni Bori West ni Timau, ni the gateway to Meru. It's very important to us. Niko toka gwatanira na barabara ungamirite Timau especially na Bori West nikenda tuona mantu ya revenue ya kwa streamlined. Bori West ina potential ya enhanced revenue collection. Tukomba kuritaniria ngugi na tubatetheria kuinga tukutho tunthe tucio rupos iria revenue ethire kiuragira. Then Bori West has higher potential than Irainio.
Araji ora noe mwerekithia wa gikundi giki na rutete mukana kiri baraba kwenja barabara na batikorera mwaramu kana kwa gutatiri. Itukumenya kuri antu bange bakwenja njira ya Mbogwaja. There has been a lot of political interference na barabara eu batereaga moramu batereaga konda mputeri bagutwashua bakarea gweta mbere na bakarea na unyuma na utumite kuri companies inge ciaere invoiced bori company imwe kaura na nkorokie nusu million eu nego affect revenue collection ya bori kankauga companies chionde iri kuritanguge rira invoices ciatumwe ndikwota oronare angigwirite gutumwa ni thingatana wanacio o igitene riu ikonwa iko comply revenue collection in the county ne mandate ya county government nuntu burabu kenereto na atongoria Batimao governor Mutumanto ithinkia nuntu bwa gututumira timu kutu support kenda tumba ku increase our own source revenue na tutemo let down as you've been always leading to lead as others follows. For the last 2 years in Ibore West tutongeretie na tutetwe position 1 na bago tutetheria manto ja maingi mono na ituko moving forward tukomba kwetha tugi increase revenue yetu na ikinya tukwenda gwashua His Excellency the Governor Reverend Isaac Mutuma that timao batu twethirete tumugwete njara in all aspect twethirete tuki karia kombe kwa kikisha to na utheru kuma wandie Timao gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Uria niwe wathaga kirira kaunti ya Tharaka Nithi manto jegi uchumi niwe Francis Kabisani hinoritie antu babethi kuambararia kithomo kenda kurua na thina haugite kithomo ni njira njega ya kuonjorithia utoro bwa rojo tauria Makena Mbabu agutwathira. Francis Kabisani uria ni economic advisor ke thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na uria kuromba giti kia mubungu wa Tharaka ke ithurano tuthiite arombete mbeu mbithi gutigira ni bakwirutaniria ki mathomo mao ana baba nini boreaga kithomo ikio rugairwa omba kugairu bagu na nyukwe botarawire na murwa nyukwe. Kwa hivyo naomba kwa heshima kubwa sana boye bothome bore ki secondary boya university bokambithira no bothome no ntito binge nduka na mbijo utasikia watu wanapigania hiyo na uriria tuthiete kagita ga siasa Kabisani na kuromba antu kuringa siasa jia thiri na kurombera nthiguru ya Kenya. Mimi nitagombea muombea inchi mahali tunaelekea anto murwagina kabororonge na nkomango no ntati kwenda muntu munari au ntokona romba nito igwe twena amani muntu narombe siasa cia Kenya thiri uroka thurwa nwe uroka thia kuthurwa getiata gaga kwa bai na kanta kuja niongwete kwa uguni nkaboromba kagita gaka ndiri kana nibo kongwete muno ni atariritie mwe amirandi ira tetheretie kureta Tharaka muno ki mauntu maurimi ya daktari itokwenda gucokia bamba Tharaka tutafanya namna gani? Mimi mwenyewe nilienda pale nikaandika proposal nikaenda kutafuta mbegu Zambia non factory ziale kuinga huko na tukaleta mbegu wakulima wanalima na njuzi baguragerwa kilo moja bamba na shilingi 72. Jina ria gaito ni achokire, jina ria tonyei ni achokire, wakulima wanapanda papa. Kwa sababu wanda ndengo wiko wambei wendie bamba. Wewe bamba tiena bai wendie mbori. You have a choice ya kuthomithia na baku. Na vile vile rianda alenda director wa Fisheries Uhuru Kenyatta go mpango ge ndaretire machine cia 67 milioni rwa uriara. Cia komorege tu 2 milioni imwe wa ntugo. Abini wa mweri. Ziko pale. Na non titaru tangu ende gwani kwa njiri kuwa mimi mwenyewe nimeenda kwa waziri wa elimu. Nikaongea naye ndamwera gotiebu nyamwira tiomba kuorera alama na madheri. Non to Kenya ikaunti ila ndato sina machinira. Na tumekubaliana metenga milioni 70. Arĩtie mama akagita kama thiko matabitha ngoki nteretia kama tungu adia marimanti nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena Mbabu.
Bwa muthia ni ati abunge ba mumbirejo mwekoro ntuko ya Narua ibacumiritie gutariria na kurega kunganirwa kwao ni kiria bakuga Gachagua nethiritwo akirita miario ya kuthombia na kwagira nthoni ekuru baria bari utongeriene batongeretwe ni Esther Passaris baungite kwithirwa mtu ati gwitikaniria na mwerekera jwa siasa jwa Gachagua ati ibati kwithirwa iritigiti ya kwagirwa gitio barenda mwekoro mutongeria gwikirwa latrine kuringana na ngugi yawe kiri mwingi endete mumbire abaritie jaja kiri gikaro kia mwanya na andiki banteto ikarone bia mbunge. This is a joint press statement by the women members of parliament condemning gender-based political attacks and defending the dignity of women in public life. Today, the 25th of August 2026, we the women members of parliament of the Republic of Kenya stand before the nation to condemn the disturbing pattern of personalized, degrading and gender-based attacks directed at women leaders, spouses and bereaved families in the cause of political disagreement. Our concern is not that Honorable Rigathi Gachagua disagrees with women leaders. Political disagreements is legitimate and necessary in any democracy. Our concern is the manner in which some of these disagreements have been expressed through personal humiliation, sexualized insults, intimidation, and repeated targeting of women because their gender, marital status, or political relationships. We are saying that we do not want to set a precedence in this country that discourages the girl child from joining politics or contesting for any position. So the trend that we are beginning to see through our leaders concerning the political culture, we do not want to see that being created. So we are saying that a young woman entering politics should not have to fear that her family will become a political target. A woman seeking elective position or an elective office should not believe that humiliation is the price she must pay for leadership. A woman who disagrees with a powerful political figure should not have to choose between her political convictions and her dignity. Women have the right to lead just like men. Tumekuja hapa kama wamama ili tukashifu kabisa matamshi ya Mr. Rigathi Gachagua. Matamshi yake sasa sio matamshi ya kisiasa, ila ni madharau kwa wamama, ni matusi kwa wamama, na hatukubaliani kabisa na siasa ya aina hiyo. Tumeona mara nyingi akiyafanya na wengine wanasherekea. Na sio yeye peke yake, wengi kwenye muungano wa opposition wamekuwa wakitusi wamama walioko kwenye siasa na wale ambao hata wapo kwenye siasa lakini waume wao wapo kwenye siasa. Na tunasema sisi kama population ya wamama tuko wengi kuliko waume. Katika nchi hii, katika dunia hii, wamama wako wengi, wasichana wako wengi. Na tutaungana kama wamama wa Kenya kuikashifu. Na siku ile ya kupiga kura ndio utajua kweli wamama wamekataa siasa aina hiyo na tutakupiga nje. All women leaders. Sisi wote tu pamoja na tunasimama pamoja, tunapendana. Mtu akitusi mwanamke mmoja ametusi sisi wote na ametusi kila mwanamke katika nchi yetu ya Kenya. Na pia Rigathi Gachagua anafaa kujua ya kwamba women have equal rights with all the men and every other person in this country. Kuintimidate wa mama ati kwa sababu sisi tuko kwa siasa haitamsaidia. Na ningetaka tu encourage my fellow women leaders, all young aspirants wenye wanakuja. Hii kiwanja ya siasa is not an easy one, but you have to be bold enough and remain focused. Wamama, wazee, tukiheshimiana sisi sote, jamii itakuwa kamilifu. Asante. Na kumania na rugono ruu nio tukomba kwithirwa tugikira gatanta nteto cietu cia ntuko ya Narua idenga kurikania ati ntuko ya Narua ni Inspirational Tuesday na ageni bakwa ni barikirie kwithirwa bagikinya studio ntuko ya Narua ojorio kuona nthiguruge gwitana mbere kwithirwa ekigaruka na antu arume baba okuona ugategera mbugano kuona uarasta indi arume baba ni bombete kwithirwa bakitherema abo nene kirima ntujegie uthongi kana iratu
gwita beauty industry. Na kiri Inspirational Tuesday ntukoya naro tukomba kutho tugitegera karugendo kao urekethiritwe gagikara munkare abakinyite. Ukathiora mitambo jako marito ninele wa Kithenzi mutauri wakwa mathithio agukari Maureen Kiremi ngagutiga na mwago jua mubango jua tuburuke na tash kiri Kameme Kaweru FM 96.4. agakiri shida saa 7 kiri kithaki kia biribu tho tugitethanagiriria tu ogu rio nthi akiri Weru FM aruga ari na ukuru miaka 50 na ari na ukuru miaka 50 taino agurite kurubagana auga ekuru ugo mugwanja na kiri ekuru babo nthe mugwanja aruga gina no arungagia ekuru bake aruga barungagia ta akathia kabanga kuthamenya kuma kiri muyuyu wago anaamua ngoja mimi nitoke niende ginacho aga mwanka na arare na ya kiumia gitithira mwekuru akathi mani ya karakaire kidogo ya kara na munai akara kathia kona hapana ntio mirio karogu akathia kagurongi athama age karakaire kidogo gina mwanka mutwe na arare na ruga ginare na mianka ukuruba mianka 80 endi aruga kuthukia manto ni ati gina amutwikithitie ende kwa njito amuri houseboy wake nonto amwiraga na gitata na bure nguo mse uno ukunya wewe ngwaguwa wewe ngona ndianire tu mantu nende omea ona kavanya munge umutelete nonto no runo edere nyakiri yava ikakiri u tafamu kadhai mtu naza ikawagire ndo atuikarira wafamuka wafamuka olianire to mwendo inyo ngoro ono no kumima kosa Mwaje baba? Niko fiti sana. Mtendea hapa ikinsi au? Wozolo. Ba ikinsi na tare. We mazeka. Huyo ndi manto ne unikombote de mseure. Huyo jamaa toke huko aende mbali na asiambie mama yake ameenda wapi. Tuko junga musia ngete na ingia soka. Lakini umenyende agathi kurayo guna no tukumenya kaka meanka ite mende gatindiria ka. Uteke gitekare Kenya no acu menye terasima ithirwe awike mutiari atumirite kenda kwithirwa achi ana iba kweza bageta na gurana na bageta no twaruga ukorogi terasima ini ile mutiari eza ogwe mutiari umenyerete kwara iru mutiari okuna then okweza kwithira nzero gurui mutiari uro wenwe kwariria kuruma ugo gakaranje ngenda kumuteria atiri agakira kirumi onto nari na umunja no akaruma tu no kimugwate